Ke roko. O le vai aso fou le rua ko le malanga le rua ku ngaruenga fa vai kai mi bala fasimangu. O ngei la songa fua ma ko ngei Samoa. O ngei ngo wa dui failo interview. A fa pele frong rong be ma finge dia. E o ngala o vilo dia. O ko ye fa interview ye maranga fa vai kai. Ia ko fiso soangi nga ka vai vai. Wa mo ko de fi nga ngei fa ngaro interview. Iyo fa pele frong rong be ma finge dia. Sister. Ma e fe sili ma ya ngo fa ya ku ya o ngo ngaka o vasenga. Ile vasenga ia free. Iyo. Nga mo ko de fi o sa ro fa ya ko vilo le ngei. Wa ole leisa ngirisi ele leisa study ele leisa unampa numela ioi ma ioi mai mau penga fa per se pala ngiringa fa yelo interview sala lo pa u ioi sala lo pa u penga fa per pala ngiringa fa yelo interview ave o ko pa u ya we o e samo ave o ko pa u ya we e vai lo le lofa e shero wa mi o leanga ioi e shero wa mi o leanga asa ko nga ko sa por ma ko ye lungo ma ko sa mo o vai vai ioi ele leipe accomplishing fai ngoro ngoro ia what we ngar accomplishing ioi ai angare fa pe se vai o fa ngo fa pe ke la ngo ko ko e ru fe ko pure o ure nga o so fa ye nu pi fa we vai e fe me re nga ma ko yo le uri makango vani ia vai ye re nga me vai le ure nga me vai nga o sa o le ya la kana mo ve ka wi foi ana onde ya me e ve si ma si kenge ya what is your name da kurkan ya kamo I lived at Orom wa mama was your name mania saure ka dia kumano kio I lived at from the variable le ya nga vai o ko ye fa interview o yo le fia o yo ran me ma fai pe fa pe ke vai ari tio yo ran me na ma fai si nge pe fe ya nga fo de melo dai vai ka kwa wai fo ere vai ere ya si ere vai ka ke vai uma a fa pe ko ya meri de yo or kai me run malanga ni o la ka ma fo i nge palangi si ka ma fe lai pe ko ma ka rocks waka fia o le au sikari melo o fa wele le vai muri mu ya ngari bore o fe ka via ko ya ko ai o ava per pro que eu vou ide o que vai a corre quem é pupula mai are seru manga e pupula mai ai vade ahora fia quem ngang la que ngang o foi a ko o le se au ana ngang mai ya ai va ai ku que vai a ku ware kangeo yo la fa inga ero pupula mai i vadea yo onan mena ma fa kenge me fa piki ai vadea mena dia kunya ku ya dula o nga la ku ai pede ma pa pede yang ani wo or kai be fa interview e si da ku kenge where you come from my name is Joe wa mama or siri marekari so iya pa wore o langa ia nga fa i vale ka wo i fo